sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam top 10 činjenica koje niste znali o Coca-Coli. Pa da počnemo. Prva, Coca-Colin logo je najprepoznatljiviji logo na svetu, prepoznaje ga čak 94% svetske populacije. Druga, međunarodno istraživanje koje je Coca-Cola naručila krajem 80. godina 20. veka je pokazalo da je Coca-Cola druga najprepoznatljivija reč na svim jezicima na svetu, odmah iza reči OK. Treća, Coca-Cola se prodaje u oko 200 država širom sveta. Prema nezvaničnim informacijama, Coca-Cola se jedino ne prodaje na Kubi i u Severnoj Koreji. Četvrta, kompanija Coca-Cola proizvodi toliko različitih napitaka da kada bi se svakog dana popila po jedno od njih, trebalo bi vam preko 9 godina da isprobate svaki. Oko 500 brendova i oko 3500 različitih napitaka postoji. Peta, kada bi sve flaše Coca-Cole koje su ikada proizvedene stavile jedne do druge, stigle bi do meseca i nazad, i tako preko 2000 puta. Šesta, kada bi se svi automati za prodaju Coca-Cole koji postoje na svetu nasložili, zauzeli bi zapravinu 4 Empire State Buildinga iz Njujorka. Sedma, prosječan Meksikanac popije više Coca-Cole, to jest 665 godišnje, od prosječnog Amerikanca koji popije 399, Britanca koji popije 202, Kineza koji popije 32 i Indijca koji popije 9 zajedno. Osma, originalna cena Coca-Cola je bila 5 dolarskih centi za jednu čašu. Deveta, Coca-Cola je prvo bezalkoholno piće koje je konzumirano u svemiru. Kosmonauti sa Space Shuttle Challenger su 12. jula 1985. godine isprobali Coca-Cola, svemirsku limenku Coca-Cola Space Can. Deseta, da se ne dodaje boja, Coca-Cola bi bila zelena. Nadam se da vam se svidao klip. Ako jeste, ostavite like i subscribe, meni bi to mnogo značilo, a mi se čujemo u nekom narednom klipu. Pozdrav!